Yo, guys, yo, I don't know what to do. Ngithukile. Guys, I feel like crying. Ngithukile. Sengize ngiphule ne-wardrobe lana. I'm sure you guys can see. Like ngiphulile. Iphukile very like it's broken. So guys lana ngithi ngizama ukufunda. Because like sasa ngibhala accounting, so ngithi ngizama ukufunda ngizwa umsindo la ngaphandle, ngizwa ngathi igate lakala, so ngiyamangala ukuthi ngalesikhathi okay, so ngiyamangala ukuthi ngalesikhathi like ubani ungavula igate, but ke ngiyabona like because ifone ila eceleni kwami, so ngiyabona babhala ama message like grouping yala eRes, so mangena ngibona bathi khona ubhala guys there's someone uzwa ngathi khona abafana bamaKhanada bakhulumayo la ngaphandle. Sengiyathuka ke guys manje. Sengiyasuka guys ukuthi ayibokwenzakala mangithi ngizwa lokugela uhlala ngapha eceleni kweroom lami guys uyamemeza. Lokugela uhlala ngapha eceleni kweroom lami uyamemeza. Ngathuka and ngiyabezwa bayakhuluma vele ini bakhuluma like Afrikaans bakhuluma like bayamthuka bakhahlela ibhatla like kulawa amanye amaroom bakhahlela ibhatla kulamanye amaroom bayangena. Ngizwa amantombazana amemeza bayaphuma guys ngaphandle. Ngavele ngabona ukuthi because ngizwile vele ukuthi bayangena ema-commune lamabafana amaKhaladi, and mabangena kuma-commune bafike basasa amafoni nama-laptop. Ngavele guys i-laptop ngathi angisanandaba nayo, but ifoni yami ngathatha ifoni yami guys, I'm sure you guys can see ngapha le study table ngisondeze phambili, ngithatha ifoni vele ngayifihla la ngemuva ngavala cause guys nginenye ifoni eyadala khona enye iPhone 7 Plus ngayiphatha high school, so adihleli esukeyisini. Ngavula iwardrobe guys, isukeyisi adilapha phezulu, ngavula iwardrobe ngalahla isukeyisi phansi ukuthi mabafuna ifoni khona ngizovele ngibanikezele yakudala kube ngathi yiyo. So ngakhipha isukeyisi guys, yo ade ila isukeyisini, ade ngibeke khona la isukeyisini idala, ngibeke la plastic nje ngibeke izinto zami engasasebenzisi. Guys, I'm so scared. Like bakhona la ngaphandle because manje sebahambile, like ngivele ngazama ngapressa i-panic button. I'm sure angazi noma neyizwa yini alarm la ngaphandle. Yo guys ngithukile. Hayibo like ngiyazwa intombazane yamemeza ngapha eceleni, ngiyaphezu bakhulume ngabo la ngaphandle. I think bebabaningi cause omunye ukhahlela unyawo ngapha, omunye ukhahlela ngapha. Guys uhlala ema-commune kanti kuso no kanti if like yo kanti uhlala ecommune kunjena Westini. Guys I'm scared, and la ngaphandle lamantombazane cause bahambile abafana bayakhuluma like bayakhala la ngaphandle bambesesela amafoni nama-laptop, so basheshe babale cause beziphathi i-panic button yakhala. Bangene kanjani guys? La kunama-gate ayi-2, khona igate lokuqala i-main gate ngeke uze umane ungene, ngeke imane iphuke. Makangene kulokuqala line-electric fence, and electric fence iyasebenza guys cause nami ngicabanga ukuthi ayisebenzi, but ngiyayizwa makuna izulu like iyaqhuma ithi qhuqhu, so ngabona ukuthi iyasebenza. Bese kune-gate lesuku kufanele ungene kilo. Amabhatla guys aqinile neminyango bakhahlela ibhatla bavula kanjani. Like ngisaba nokuphuma la ngaphandle ngizwe ukuthi bakhuluma bathini ukuthi kwenzakaleni kulogela, ngisaba nokuphuma. So ngiyaphuma kanti bayabuya. Guys it's 2:20 manje, and namhlanje ngiyabhala i-accounting and I'm so scared. Kanti ngizwe umsindo ngathi yo sibafikile cause guys bengihlezi ngizwe ama-commune bathi bayabangenela basasela amafoni nama-laptop. Yo guys